هروها ji îrove ji yekê tîrmehê li seranserê Tirkiye nirxê elektrîkê kehrebê jî zêde dibe. Ev biryar beriya çend rojan hatibû dayîn lê ji îrove ew biryar dikeve warê cîbicîkirinê de ji îro yekê tîrmehê bi giştî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê nirxê elektrîkê kehrebê bi rêjeya 15 ji sedî tê zêdekirin. Wate bi vê biryarê hel malbateke çarkesî herîkê malbateke çarkesî xerciya wê ya mehane ya elektrîkê dibe 142 lêreyên Tirkiye ew jî eger bes tenê glopayan jî lempeyan li malê vêxin û çend tiştên din jî bikarbînin dê her meh 142 lêreyên Tirkiye bide. Ji bo her 100 kilowat elektrîk berê 53 lîre û heftê quruş dihate stendin lê niha bûye 62 lêreyên Tirkiye. Li gorî odeya endeziyariya elektrîkê ya kehrebê ji bo malbateke çar kesî her meh pêwîstî be 230 kilowat elektrîk kehrebe heye. Ev jî dike li gorî pereyên Tirkiye dike 142 lêreyên Tirkiye. De sala 2017 de heqê elektrîkê nirxê elektrîkê kêmtir bû ji 100 lêreyên Tirkiye. Ji xwe jî berî mesela helbijartinên serokkomariya Tirkiye ew nirxê elektrîkê bi rêjeya 10 ji sedî hatibû kêmkirin. Lê piştî helbijartinan bi taybetî piştî dubarekirina helbijartina şaredariya Stenbolê ku di 23 Hezêranê de bû Hezêrana Derbasbûyî biryar hate stendin ku ew rêje به رجاء 15 صدی به بلندکردن حق الکتریک حق کهرباء دهات الکتریک جیا 21 کمپانی تایبتین ترکیه دکه 15 میلیارد و 800 میلیون دلار. جبو هر مالبات که اگر امبیجن 5 امپولان آنکو 5 لامپیان لمالا خویخن هر مه ده 22 لیره ترکیه بده و تا هر امپولک هر لامپایک لماله مهانه دکه 4.4 لیره ترکیه. هر وها اگر لمالک کلیمک هبه که قوتاوی 10,000 وات به کلیم جی او سپلیته اگر قوتاوی 10,000 وات به ده 10 دمجمران اگر روژه بکار بینه ده حقیوی بکه 12.2 لیره ترکیه جبو هر روزه که تنه 10 ساعتان و کلیمه ویخین یان جیب کار بینش خوش هاوینی دمجمرین بکار آنینا کلیمان جوه دمجمر زیادتر دبی یعنی زیادتر جه 10 ساعته و جبر کو ورزه هاوینه ورزه کی گرمه و پلیا گرمه جی گله کی زیاده اگر اتویه که کو قوتاوی هزاوی 1000 وات به تنه با یک ساعته با یک دمجمر بکار بینن ده حقه بکه 0.61 لیره ترکیه. اشخوشی اگر ام بحثا موچین مالباته که اسایی بکن یعنی موچه هریکم آستا هریکم جبو مالباته که اسایی لترکیه موچه وی دکه 2020 لیره ترکیه که اوجی اگر ام بکن به دلار دکه 362 دلار امریکی. جوه ام بیجن موچه اگر حق کهربی هم حساب کنش خواه ما گوجی ده دست بیکا وی ویدیوله ده داتای کبو دگوت اگر مالباته که 4 کسی هری که ام کهربی بکار بینه ده بکا 142 لیره ترکیه جبو هر مهکه که اوجی دکه 26 دلار امریکی بری که افریج بی بلند کرن ام دکارم بیجن در دورا 18 دلار امریکی بوش بو هر مالباته که اگر هری کم کهربی بکار بینه با آوایی که اقتصادی جی کهربی بکار بینه بره 18 دلار امریکی ده دال انها مجبوره که 26 دلار امریکی بکه او یک جی بارگرانیه که دنه لسر همولاتین ترکیه کود ویدا ما داویده جی باج لسر هنک کلوپل خوارنه جی هاتبو زیده کرن نها جی باج لسر كهرباء زياده كرن افجي الروشه ولاتين تركيا باروان جرانتر دكه